Yesu ashimwe. Haleluya. Ndio kukuiza ya WhatsApp kweli. Android uzokuza meza ngaha. Niwo kuri impene hali ya ruguru koza meza tandatu uzoba yapya. Impene yari meza tandatu. Ata yumas mugabo nanga yamaga nanga yumas Yesu ashimwe. None nakora tangu wakagura impene kabyara nazo bari karategura kuva mu kigogo ubwo makorerayo. Yesu ashimwe. Ibi tarara umuzobironga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana tubohora. Yarivuze ko Imana tubohora. Yarivuze ko Imana tubohora. Erega umuntu aboshe niyo agiye mu kabari arose amafaranga arimo. Hari abantu batekana yuko atari mu mufuko apfa kugerayo gusa acahamagara n'abayamufasha. Hari umuntu afise iyatsi ataretse n'ukuza abaye yemera agahamagara amufasha kurya amafaranga akabura n'ibintu bidakenewe, akemera akabura inyama, akabura n'ibikeke, akabura n'izungu. None azirira rimwe byose ubonye ntiworya bimwe muze uko waguze ibikeke ujya muze bigakwita niko mugura bimwe. Amen. Tumenye siba rero tumuhoke no mu bwonko mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana itubohore. Erega amasengesho aza kukubohora si ibyo uza kwatura n'ibyo nabyo birakora, ariko ntangoboka mu bwonko nuronka ibihumbi 10 harimo abantu bigira abasirimu bagatereka n'inzara ujye gusirodandaza amaboko kantuze. None kudadandaza amaboko bakumuseka uhamagara hirya no hino ntiwagufasha ngo warize saba ko wize yagereye iyo diplome genda uyige ko wigize umusirimu wadanje genda uyige. Haleluya. Tutangure tubohoke mu bwonko niba uzokora ibintu bikemera bari tugirire neza. Abandi babyuka sizero, abandi babyuka saa 10 bazoga ntabwo sanga ubanje kuwa bazo sanga uyu munsi yakuze saa 8:20 kandi kuva ejo yakuze yindi saa 8:30. Uyu munsi yakuze saa 8:20. Yesu ashimwe. None wibaza umubwira ahantu ajya gutora amafaranga asengane niyo yoce na saa hili yobyuka ubaza hari amafaranga agenda aduka nayaja ariko saa 8:20 yaravuye iwabo. Ariko twebwe twabimenyereye nabwo ndashikiraho shikiye ngo baririmbye ntibarashika ntibaranatangura ndabizi neza aho batangura ndashikiraho shikiye sawa. Ariko Imana itubohora. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ega ntabwo kwiza ku mishatsi gusa atajya no kuza sibyo agaca gisiga kandi ateretse yazibye zo ku maboko no ku maguru. Uzosanga umwaka wose azomara iyo myaka 12 asiga inzara n'imishatsi. Hageze ko bamwirukana cyangwa ngo pasiteri baranyirukana ndamuzi yoje. None ufise amafaranga wo muri yoje. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Imana tubane mwiwe mwisanga. Imana tubohore. Haleluya. Imana tubohore. Haleluya. Haleluya. Ugasanga ugomba kubyuka rimwe na bose. Nanjye bagomba kuruhuka. Urumva kubera abarundi bamenye kunebwe iyo bampamagara bageze hariya hanze baravuga ngo baradukoresha nabo barakora. Abazungu ntibapfa kugira ibitakoze. Oya abanyeke umwaka sinzi ngo uraheze ngo ntahe sinzi ngo ikoti iraheze ngo ntahe baradukoresha nabo barabakoresha agatuzo. Yesu ashimwe. Amen. Ndabe yo muntu yamenye kubyuka nta mose ataracakoresha duka
Amen. Haleluya. 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 Menyera kuryama amasaha make ukora amasaha menshi. Hari n'abandi barumva ngo njye ngo namaze gukizwa rero nasimbutse ngo nta kazi ko mu nzu bagikosa nanduje utagira akazi sindakwakira abantu bamwe ngo bose ngo ntarekane kandi abantu harabazamutse ako kazi gafate neza utegura ingene ukavamo sindanasiga mukavamo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Je nta kiwe yokora ngaho oya buri kwezi nama n'undi icyo uganira ku isabune korogati bakoresha amakara kungena yatura yose nayatura yose. Yesu ashimwe. Haleluya. No kwemera gakora nk'uwababaye nkazinduka gusumba umukozi kandi tugirire neza hagati n'umuntu yonyirukana. Haleluya. Hame muze ngo ndagiye ukugomba ngahe tukonge ko nta wundi tugende kubona. Haleluya. Ongera haleluya. Ariko twe kandi musime abakozi bo mu bose ugera ku bantu bicuza impamvu bakwakiriye azotuvamo gute no mu bundi buzi niko bameze bagomba kurera amaboko ntihagire ikintu winjiza. Amen. Jya umuntu mbere gukorana kweli umuntu amaze kumenya umuntu mbere tubana nitwabana inshuti niba umusore n'ubwo akubwira ngo bajye ukajya mu nzu manza wo gukubita igiti n'inzu ndabibwiye umusore n'umwana mu nzu bajye ukajya mu nzu ngaho umusore nta musore umusore ngo bakwirukanye mu nzu usingira ahomba igihugu kiraha cyane hariya ibiribwa byabuze bijyanye no bagacuruza impano arandika umufase ngo bayirukanye mu nzu akwirukanye mu nzu none ukora iki ngo ndaririmba sawa rero n'indirimbo ibintu n'indirimbo. Haleluya. Rero n'indirimbo no Pawulo yavuze ngo nakoresheje amaboko yanjye. Haleluya. Imyaka yose